1 John chapter 2 verse 15 noko maukari arko kwam. Wanau ini nein nutuar remom tapawam. Verse 15 lokarko kwam. Onawam taikame. Wam konarwain ini nein nutuar ni I oldi paimam tapamarirarichem. Awam titi aro orariran ido kaya maibm al kapunta ar mawe perware. Verse 16 nutuar ini nein dirinya ayaga ame yawaraga. Ini nein lom kuitno ariawe abro kukliawi kara lu kupoklu warware ilem mom dicalpai iticha de yeno nai inagjo ini nein yoldim aira ini nein logo. Verse 17 nukni oldi I noya abro ini nein logo witwe yabari. Awam ticha ayamaiva ini nein abnamarga pledi. Ilokia area tia nirari charle.